Samanan Buffet, I hope all you good. I hope all you good. So today in Funas Kumen about this series yasemzansi, best acting, best production, understand the storyline is hectic. Mina bafethu angifuni ukukhuluma about ama-character because I know ama-character like ngabantu abama-actors abazenzela imali yayibona le nto leyo. But kunenye imfihlo engiyitholile ukuthi this series ibhalwe ngumZimbabwean, you understand, which like good storyline, and the same Zimbabwean is the one who created ama-artist ama-job opportunity yayibona nto leyo because uze ne-storyline and then ama-actor South Africa ngena actor athola imali. If mengazange storyline ngabe la production ayikho, but anikho lapho ke. Into engifuna ukukhuluma ngayo, ngifuna ukukhuluma about this series kaJonas the Polygamist, you understand. Le series le bafethu mina infundisa into ezininzi about the way abazali bethu belimele ngakhona, you understand. And ukulimala kwabo abakuboni ukuthi bakudlulisele ezinganeni and balimazi izingane, you understand, because mangibukele le series lena mayiqala yabo ile ndoda enamaphupho efuna ufezekisa amaphupho wayo, ihambe le ndoda nalentombi. Le ntombi le intombi eyenza abantu inwele, you understand, nje yenza abantu inwele kanje le ntombi le indoda le abayisupport kokwayo, yabo lo nto leyo. So intombi ithatha imali yayinike le ndoda ukuthi mayihambe ifederation studies zayo ngempela into ihambe vele and vele ingadlali ifeature studies zayo. Mayiqeda maseyifulfilla le phupho layo ichatha intombi kuma cities, iyakhohlwa ngale ntombazana eshiyela okushine Soweto, you understand. And then ubuya uzothembisa le ntombi izulu nomhlaba nomtshato, yayibona into leyo, umgibeza emodweni uhamba naye, you understand, umbonisa izulu nomhlaba, you understand. Le ntombi yafila ukuthi azi ngempela meke nganikhohlwanga lo muntu, kodwa le ntombi yafunda ephepheni ukuthini lo muntu utshatile. Mayibuza lo mfana ukuthi hawu uzoba umfazi wesibili, you understand. Amit umntana wentombazana lo waseSoweto, make mithi umntana wentombazana ungakhohlwa ukuthi kunomfazi okhona phi ema-city, you understand, ema-suburbsini ophila kamnandi which uchata nale ndoda umfazi oqala loyo. Lo wesibini umuntu waseSoweto, you understand, lo wahlangana naye kuqala, you understand. Lapho sesiqala nje ukubona ukuthi le ndoda le ine fault, inenkinga, khona inkinga ekhona le ndoda le. Oqanto engayitsho nje ayinaqiniso. Number 2, sexual greedy, you understand. And then ayipheleli lapho, uyamfihla lo mfazi lo akamchatele ekhaya amlobele e-township kulo wase-city, uthatha umfowabo, uthi umfowabo amohlala la mfazi ungathi ngowakho because sifihle lo mfazi wami la kuma-cities lo ngibhile naye ama-companies, you understand. Uyabona yabayuza boyithula abantu besifazane. Okay, yaqhubeka lento. Mayiqhubeka kanje uba ngumuntu ukuthi manje since efihle lo uba nomunye umuntu kule kuma-cities akadate naye. Ngapha unomfazi wakhe, you understand. Akaveli lo kuSoweto ukuthi khona umfazi okhona kuSoweto, cha. Umfazi usazazi eyi-1 lo kuma-cities lo akabhile naye ama-company. And then wenzani, ujola nomunye umfazi akamqashile ekampanini yakhe. Make eqeda uabandona umfazi wakhe lo akahlala naye la kuma-cities lo akabhile naye ilegacy. Uyahamba uyochita umshiya 12 months yonke unyaka wonke, umshiya nengane ezimbili emfana nentombazana, you understand. And abantwana bayayibona yonke lento yenziwa kumzali wabo and bava kabuhlungu, you understand. Make ubuya ezubaba engathi akenzanga lutho, you understand. Ufuna uqale phansi ukuthandwana kube mnandi kube nje endlini, you understand. Umfazi ngenxa yokuthi usamthanda indoda uyamxolela but akacabangela ingane zakhe ukuthi zilimele kangana kulanyaka wonke, zibona umama be-break down, ephuza utshwala, go through a lot, depression and anxiety. Kaloku ingane mezikhona zi-weakness, that sadness kamama,
and ingane azimezikhona zidinga ipresent kababa. You understand? Imali ngaba khona endlini kodwa imali ayikwazi ukuthi ikhulise ingane. Imali khona for ukuthi ilekelele ingane ukuthi mazikhule. Ingane zikhuliswa ngabazali bothuba be available emotionally, spiritual and mental for ingane zabo. Hayi imali. Imali just a bonus to make sure ukuthi ingane ziyagcoka ziyadla, ziyesikoleni, ziphila life e right. You understand? Le ndoda into endibonayo kuye into efuna ukumithisa nje kuphela. Ifuna nje ukumithisa nje kuphela yona. Ayinandaba ukuthi ingane kwenzakalani ngazo. And then iyabuya endlini, mayibuya endlini yamshiya nentombazana lena le mejola naye. You understand? Lo secompany ibuye endlini, ibuya kumfazi, imthembisa izulu nomhlaba, ibuya kulama ritual meyenza ama prayer Sunday yonke lonto leyo. Umfazi uyabona because uyamthanda uyaxola. Uyakhohlwa ngengane ukuthi nazo zilimele phakathi. And there's no therapy efikayo for ukuthi mayilungise lonto lezo endlini. There's no counseling for ingane. Lo mfana because umfana ukuthi babuyaxola intombazana uyambona ukuthi uyalimala. Uyambona ukuthi uyalimala. Because ugcina mase kumntana intombazana sezinikele abafaneni. You understand? Hayi because ebathanda, because of le pain akanayo phakathi kwakhe, le void akanayo phakathi kwakhe because of ungathola uthando lukaTata. But luckily enough zanga zinikele 100% but useqala ukuphuza, useqala ukujola. You understand? So iyaqhubeka le nto le, mase iqhubeka kanje into eyenzakalayo lana ke. Lo baba lo nje sebuyile la endlini, sekedlalela vidavi. La ntombazana meke nayo la kayiqashile emsebenzini, akasenandaba nayo. Uyithinta njenge shit. Mayikhuluma naye is express ukuthi sizwa kanjani akanandaba nayo. Sexual greed leyo. Because ngesikhathi mekeya kuyo umkhohlisa uyefuna just ucansi. Mengafuni okunye nokunye. You understand? That's how amadoda angakhona, especially esikhathini samanje nesikhathini sakudala. Kahle nje isuka from kubaba bethu yadlulela kwingane zabafana bamanje. And abafana bamanje kabebona amantombazana, babona ama sex object. Akabona umuntu ozokhula naye, akabona umuntu ozophila naye impilo, akabona umuntu omela amhloniphe, akabona imama engane zakhe, akabona umfazi wakhe, akabona ipartner yakhe, ubona sex object. Na abantu besifazane bamanje, even umama bethu, bakhona abanye babo abagijimisa imali ngalendlela ukuthi akanandaba ukuthi ubhidliza umtshato kabani or umosha impilo zabantwana bakabani, akandaba elonge nethola imali and then anike lento sex. Izwe bhayike manje imani greed ngena khona. Yonke lento le i-create just i-greed yomuntu. Umuntu ongoneli, umuntu afuna usebenza nzima, umuntu ufuna ama shortcut. And umuntu onjalo ayikho into ongayenza ukuthi mamchange. Because ugreed phakathi akoneli. And akayivalue futhi neloyalty. Yaqhubeka iphelelanga lapha. Usithi girl uyayabona ukuthi yazini manje lo oqashiwe uyabona ukuthi indoda ibuyele emzini wayo. Wenzani manje yena? Into akayenzayo uzama uthola indoda yakhe back, i-boyfriend yakhe back. Uyayiseju usebenza zonke into azenzayo. Indoda still ayimnaki. You understand? Ihambi indoda imbone enomunye wezimali nje uminister. Indoda ivukile sisikhwele because bayidlela into la ayithandayo. Yenzeni? Is forced intombazane ukuthi ekusewena ngowami ntontoni angeke uhambulana nomunye umuntu ngikhona mina wathi dadimela na amitha amawele usay chick lo owakuma city. Uyazi wangumfazi endlini wakuma city. Make mitha ama twins ilife qala manje ba reality ke manje yakhika in reality ukuthi jonga sesi. That time you were thinking ukuthi uzusela mfazi ubhlungu. Manje ziyabuya ziza kuweke manje. Nawe ke manje taste the same medicine le oyizela sisi. Because masukhona ingane, phela masukhona ingane angeke have sex every day because maybe accountable for ingane, ube khona for ingane, uzinakekela ingane, le ndoda ayikho nomndeni wayo yona. But ke indoda manje forced isiya le yombona. Nama ifika umuntu osifazana usigqibozalo. Nimamelise kahle, sex greed. Ugqibozalwa. Ugqibozalo umuntu osifazana. Usenama stitches what ayakabe right.
khona umama intombazane endlini lo baba lona uyaforce ukuthi intombazana mayimkhothe ngaphambili ekitchen esitting room nawo mama zalulele phana nezingane esofeni le ntombazana just because yona isafuna ukuya le ndoda iyayenza naye lanto ayimkhuzi ayimtsheli the way like ukuthi noma isikhathi ukuthi masinakekele ingane manje le ndoda ayinandaba nezingane ingane yazikhiqiza nje kuphela ijasi nje yinja kahle kahle because yinja vele into evela imithi sihambe ishiye lo mama wenja loyo izikhulisela abantwana bayo. You understand? Sex greed ayipheleli lapho umfazi ahlale phansi abone ukuthi azini ngiphusha ama business ngiphusha branding ngirana ama advert ngirana yonke into. This thing is gonna affect my business, is gonna affect legacy abantwana bami, is gonna affect brand yami. Into emele ndiyenze mangivuma thatha isithembu abe umfazi esibili kanti akazi ukuthi usesekhona oqala lo ngale eSoweto. Yayizwa ayakaveli leyo ungayilibali yaqhubeka le ndaba mayiqhubeka le ndaba le ndoda le into eyenzayo le. You understand? Iyavuma umfazi into okay makuthathwe isithembu umfazi unethembu lokuthi hayi indoda amizotshintsha because maybe it means imthandile umuntu esifazane kanti cha sex greed. Hey Valento kwenzakalani uyathatha umfazi wesibili wakhela umzi wakhe yonke into right yayibo lonto ngiyazama ukwenza happy family ingane ithetheke even more masifana ukuthi utata futhi umithizile ngaphandle ama twins umama ekhona abana ndabana iyabuildeka lento ezinganeni this hurt iyabuildeka this hurt ezinganeni abana ndaba nayo because banemali bafuna bakhipha ama vacation i-vacation ngeke ihile umuntu ngaphakathi. It's a happiness for a moment bakakubuya bazofesana the same problem cause ayisolvwanga ibalekelwe for that minute. You understand the way ingane dilemala ngakhona and then kuyaqhubekwa thatha umfazi angisho sibini city woman noma ke bemsebenzela ecompanyini uthathiwe ke ngoku umfazi wesibili mele bekhona uchange uma sibone happy family. Cha sibone happy family bagoba bebabini ke ngoku cause ubaba ke ngoku wabona umngani wentanakhe wabona intombi wangena kuye sex greed akabona umntanakhe amkhulise from the age of 8 years ehamba nomntanakhe so but mase mdala sekebona intombi akasaboni lamntana mekembona isikhathi mekemkhulisa manje uzovakasha apha endlini cha sekebona intombi. What kind of father is that? Not a father yinja. You understand? Qhubeka guys mayiqhubeka kusho ukuthi ke manje bayafounda lo mfazi lo awusho khona umfazi wokuqala lo wakusithi bekhona umfazi lo wesibini lo wakusithi zawabeka kanjalo because neseries babeka kanjalo lo waselokishini akafakwa because sase hidden. You understand? Akaveli kwisini. So into enzakalayo lo owesibini umfazi into enzakalayo kuye uyazithola unegomonde gomondela something like that. I'm not sure about that sickness but STI or STD something like that. You understand? So meke thola ukuthi nesifo leso yayibo lonto uyatsho kudokotela which means indoda yami nomunye umuntu elala nayo kanti langa la khona bazothola vele yangithola because umama lo ngathi uNdlunkulu wesithi ukhipha ingane zakhe futhi ashayise ngomoya because umfana lo kababa wabona ubaba eklabhini still esenza amanyala nalo intombi meke ifuna. You understand? So manje intenzakalayo ke ngoku umfana ayikho right endlini umama uyabona umfana ayikho right uthi yamkhipha because utshethe umama like the situation ala endlini kanti umntana ubone okunye okubigger than that and then aba hate futhi ukuthi babakhe olande exactly into meke ifuna. You understand? Kuyakhonkinga bajike ke abese airport bezohamba kwento zabo bajike because of umfana wabanda heart attack mabe kuye endlini bathola umngane kaNontombi lo ibhlungu ndenza kapha umngane kaNontombi lo umngane umntana lo baba lo usebhavini ubaba ubhizi yambrusha because uthola miscarriage yamxolisa ukuthi uzoba right.
You understand? So yonke lento lena yabona affecta mama, affecta ngane, chaos nje endlini. Lo mfazi wesibini nje found out ukuthi une STI or STD lesibhedlele buye eza ngolaka, ufika endlini already umfazi oqala sekethole lo nyala endlini. Uthi ungena ngendlovu yangena uthi ufuna ukulwisa indoda, ufika khona okunye singake sigaqo uyathi uthi okay ulo onikele isifo. Kumangala wonke umuntu endlini. Yayibona lonto? La mama uyibethile la mntana oyintombazana because wayemkhulisa kwakhe, emkhulisela kwakhe because nomngane umntana wakhe. Wahamba make buya ubuya nomama wakhe namaphoyisa bazombophisa kwakhe. Enomthwele kwakhe, megqiba uzotshela mama unesibindi sokuthi akaritshwanga uyamthanda. Ingane zamanje money greed, thanda imali, thanda easy way out. Uyayibona ukuthi kahle kahle yonke le trauma le cheating and single parent isukaphi? Isuka from ebazalini bethu. Ingane ziyayifunda zibona izinto enhle lanto kanti ngamanyala. Kaka, nonsense. So la series guys, like angeke ngiqede because nama ngakayiqedi. So like I just sharing nje about this series, and what I've realized about this series, it shows ukuthi umuntu omnyama ulimele kangakanani, kumele umuntu omnyama alunge, kumele umuntu omnyama azilungise, kumele umuntu omnyama afunde ukwanela, kumele umuntu omnyama afunde ukusebenza kanzima, kumele umuntu omnyama afunde uba patient, kumele umuntu omnyama ayazi ukuthi into ezakalula ihamba kalula and into ezakalula inama consequences wayo abhlungu futhi. And sometimes uzenza into easy way out shortcut kanti limaza abanye abantu ngenxa ye selfishness ne greedy. Thanda imali, especially besifazane, hayi bonke. Thanda imali, ingane thanda imali, sifuna imali. Aziyazi ukuthi imali yasetshenzelwa. Asifuni esikoleni, asifuni ufunda. Asifuni uqala amabhizinisi, asifuni ukwenza lutho. Sifuna imali amadoda amakhehla amadala. Baba sendaweni ezinhle. Guys, fundani ukukhula bantu abamnyama. Lanto leni ibona pha iyenzeka in real life. Singayihleka nje masithi ayi series iyenzeka in real life. And lamakhehla take advantage of abantu abancane because they know ukuthi ba greedy for imali. They know ukuthi abakwazi to know for imali. So guys, yonke into esiyibona lapha iyenzeka. Amadoda manje namadoda akudala, obaba bethu ayikudala like obaba bethu manje laba manje bafunde kubaba bethu ukuthi kwenziwa kanje umuntu wesifazana uba yi sex toy. Bafunde lapha. Ndambonga umdala ukuthi mina at least zange ngakhuliswa ubaba. Zada funda lo nonsense. You understand? So madoda fundani nikhule. Into ibona kokweni endlini embi adapta lenhle. Uphume ngaphandle kwezakhelwa kumuzi, wenze umuzi owarm onothando, ingane zakho zikhule ukhona zelifile uthando lwakho. Neke lento lokuthi nimithi izintombi zabantu bese nibalekele izingane, nitshela ukuthi lezi ngane nizibalekele lezi kusasa azokhula zizingane ezi right. Nimosha i-community, nimosha i-society. Kahle kahle la series kumele ivula amadoda ingqondo, kumele ivula abantu besifazane ingqondo. Uhluze before ungena ku relationship nomuntu umcheck ukuthi umuntu onjani, i-character. Hayi ukuthi unemali, i-character. Njengecharacter yomuntu, imali yaphela. John character, into zomhlaba ziyaphela. John character. Character is very important because it's the one that lays the foundation of the home. If i-characters abantu abawu-2 abahlangene zi-right, ikhaya liba lihle liba warm. Indoda iprotect umndeni, umfazi wenza sure ukuthi ekhaya ku right because it's the center of a home. So if the two are right, ingane zine possibility to be in a future bright. But if the two khona one ebhedayo, ingane zizolimala. Guys, that series if ayibukelanga, hamba uyibukela, you're gonna learn a lot in that series. And ibreakanga down yonke because sesende ngakayiqede nami. But it's the best series you can watch if you want to learn how to be a good father or how to become a good mother or how to build a good family. Ba ubone ukuthi mawenza izenzo ezimbi izokulethela kuphi. But mawusithoyoyo sithuphunga silima uzoyibukela uyibone njengento e-right but kusasa uzokhala. And anikhuluma ukuthi kusasa uzokhala la ezweni lenyama. Kaloku mawushona la sezweni lomoya usayophila nangale. And izinto zenze la
nangale sakumele. So be wise guys, vulani la. Qonde mosebenze. Yonke into yenzayo sebenzisa lento le. Vigez is out nancane abafethu ambano ibukela, it's the best series. I love it. Best production, everything is good, best quality, everything. Yonke into, storytelling, everything. You understand? I love that series. Go watch it bafethu ngancane. Commentani if nibukela nintshela ukuthi lenicabangani ngala series. Inifundiseni nina. Ngelincanywa echu.